Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Shisngi baka People's Democratic Front kalapan longi ka CEC banya kran halor ka jingtmu banit banya sono siya ka NPP o Vice President ka PDF uba James ban Basaïawmoit hene ka sngi ulalit ban IT ka shithi no akam kum Vice President jong ka PDF sengkami how President barang ba ka seng uba Gavin M. Lim habaya kran baginong thok kubor uba James ulaya tho bahnen ka sngi na kalyang ka jong u shim lapoy siya ka CEC baru layu ajing tip babaro kidukhat ka CEC gilaray banit panya sono bat ka NPP na kalyang uni unang yalam ka PDF ulaong ba Kwah ban Pynlip yaw Mombati bat ka bahaya u ban mi no na kaseng ulaong ru banadu ning kong haba kiseng ni ka PDF kilaya kran ni shibun kimat kibadon kam na kabenta ka ri bat ka jat ben riu hanray haba kami kum kani ka pendu man sim yaw u bat ikipat ba kibai ikiseng riu lum ulaong bakidon armot ki MLA handay kiniru kilapan pau bakimla syu ban penyat ya kaseng bat na kalyang kajong umarway umla ban penyat bat ulaong balada dan tangkat tu kat ni kidukhat kalabyang handay menta udon tang marway na markiwe kidukhat ka CEC ru kila menjur lang karai no dominin ba na on submit ita submission letter ke jonga minta presiden parti dia masih mengerai nomor nama suku hadian ba kasi isi ke bala along hanin ngam sim lapoi ko si isi tenri hadian ba nakidao simet ke jonga sim lapoi hadian bangala kali niki parlo ke jonga naka kai garai ke juki tiki yang bagarai ba parkhat isi member kila along miling ban merge no sakaway pat ka party nakapamot man pendam no ya ka PDF tingangam Kwah banding we naki ban khliap no leni uban Pynlip no yu Mombati te kabhai nga bangam dan hi jumot banech banya merge lam sakaway party te kabhai nga bang resign no na party hajing shanghai la dia simen ni bostuna anam ta ni regional party abang inform kini naduk ni kong ni ba ni ya chamacha ban keren ni issues ki bobum na nang abta ka jimto jong ka ilang kasalan ka kay beri jong ni enre nga ibon ko issues no te pat stoy pade sa kini jaka beri ni tre opli gini ni ki obi ngin na abor na no so kini abor te kadai na kani ka daw ka bagi pai ba kiso tanat e regional party tenri tanglo e kolong ka jingle plat kumni ban kiat ma dani ban kenti no shaway kibri stangnya ya banit no skui ki party kadai na ta daw e tenri nga LD Schmidt e mlele ya makashi ni mase alalong maroi mana nomor ba na ka party hi si member berkaji kila menjur di tengah maroi Kwah dengan late lang sedikit perlu membahas macam kata gue pas benar saat ngidan armut dia meli apa kini hero kila om bengila serendah ngemla sebedron parti tengah marui ni ke bang andron ke parti kami ke kam ke besok MLA rumdan MDC rumdan kami ke kam ke besok insyaallah nak boleh sekali jakarta boleh kita tinggal ke bobon temarui ngan le amno mama le amma ibn dola dengan dan ben nginaya sakman kebasi katu kat ni pungut man pengidang la bele tenri marui tengah male ini tu ya mentah sipor hi ngan sei kendu bat ki nong kersan ki jonga ki nong elam ki jonga nak kondisi ngan session ngan hap sngap e ka jing ai jing mot ki jongki bat ngan sim e ka e ka bawa hatam nilai hi ka perkai ka lai hanya tu iki tedena takadao ke jebru kelai i berokoi tedena takadao pulang nga bangan la